press conference of Milon nei saktu hi ujon siam ku ania semele ania so mai baka kan foi tu lo PSC member advisor ni bok ania hoina hianin mangin kan spokesperson ni boka so bang chon voina na taking press conference kan nei te kan rom hea chuan kaka ma ko introduce na ni se apia chimi hi TBC chola ne ya ni kan ho tu lok tho kan secretary ne ya chuan apia le mi so pois lo than para ania ni post kan ho tu lok secretary tho ni boka kabula thui chu in thria dangin pulang rem ro ta kan media secretary ne ya duna ujona ilu so mamu ole chibai ule hei vinia lengpui airport IF nena Mizoram in phel kan tum chung chang le an kuta hlan kan du lo chung chang voini hian kan ron soifia don ani kan chief minister khanin aran way atanga le lam zong terminal building lo lam ram hnuai zong khu IF tenan niang atiani chu wangin in phel tur kan nia zoram mi puitan le kan ram kalzel na ta na poi em wangin voini hian hei aron soi do ni ole lengpui airport hi airport authority of India en kol tir ni se kan du bere ni congress chuan Mizoram airport ani anga zalen tak le thambuang taka mi puiten an man thei ya hi kan tu bere ni IAF Ministry of Defence kuta hlan hi kan phal ngai don lova anni kuta hlan ani chuan strict devinan en kol do na phal lo thil tam takara khat kan do na chu chep takong khakan du lo ni Mizo mi puite kan rual o na le mamo na sat em wangin kum sang ka chuko somko le panga khan central sarkar atangin vaibel che somko le pasari le point pakhat pasari kan hmuwa kan dil chuaka lengpui airport hi kan siam tani ti chuan sang ka chuko somko le pariat khan man theya pe alo ni ta a chumi huna tang chuan khovel mun dang tenen boru ka thlun zom kan lo ni ve ta a kong tin reng in Mizo mi puiten kan mang changkai na sa takin ma kan son phani kha kan chief minister zom tapulal do male atho puiten Indian Air Force kutal hanan tum tlat mai hi poi kan ti tak zeta Mizo mi puite du dan le an ma ko thlir chungin AI kuta plan se kan duani Mizo mi puite hian vice pai hnoya kum som ni zet kan lo tuar to atok kan ti to ni chu wangin strict takan en kol na hnuaya omle hi tha kan ti to lo ni ale ni som le pakhat tha ruk sang ni som ni pali khan chief minister's office CMOwa Indian Air Force ho tu tele lengpui airport chungchang ngai tu tur sarkari nadin working committee to look into the management and maintenance of lengpui airport te chuan meeting khan ni ho ni kha ta chuan IF lam chuan lengpui airport en kol la du thon soya chutiang bokin working committee hian en kol tir an rem ti ni IF en kol airport tang taki kan muwa tun man sakte an en kol te nia tam taki chuan chuan dua an ram te na zir boka airport dang ten siaman chhuak me zelaya keinina IF nuaya lengpui airport kan da lut mai tura hi tha kan theilo tak zet ani ole IF kuta kan hlan ani chuan Mizoram min na sa takin kan tur do na thona tum hun le a control na operational area chau IF in anin kulanga abak zong terminal building te car parking te security personnel hole adang ho zong hi Mizoram sarkar en kol zui do na sarkar ta chan sum sen zui tur kha atam hle don ani in hlan to si khan kanen kol tur kha alan saim em maya anin hlan chon tum dan hi Mizoram tan chon chan na sa takani do na kan tuar hle don ti kan hulok sani chief minister zone tak pulal dom omakhanin lengpui airport Indian Air Force kuta hlana tum mek dan asoya
hei kan chiaranga kan hlan tum dan chu chiang den lo langa hetian a soini IAF kuta hlan turin draft memorandum of understanding kan nei to apumin kan pedon lo aran waya changa le lam zong terminal building lo lam ram hnuai zong khu an yanga chu aman kan chu kanga an leyanga alein chu ringot po chu kan thalel ve ni aman chu ti in ama nge na soi nge ni chu wangin kan in hlan chon na hi zoram mi puiten an that pui zo kang ti mo ramina that pui zo kang ti lampang ni tlat lo mai ni khalai kha congress chuan kan vme ma kan du lo na ni tin engwangin nge IAF Ministry of Defense ku taleng pui airport khu hlan an chak MMT po hi chui tham tling in langa chui ngei po tul don ani a chan le wang nia lang te hi kan han soi le ka nge the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 by preliminary notification number so and so dated ni som panga thanga sang ni som ni panga dan mang hian IAF lam chuan lengpui airport ram le CP ram square feet nuai som nga chuanga zau an la a compensation mangin compensation hetan pek zong hi vaibel chezale som kwale pariat le nuai som sari pariat zet an petoni kan lengpui airport chunga kwan ram zau tu nei toni IAF hian heram IAF ina compensation manga tau taka an laki aram nei tu dik tak ten he na changin tu emo in tun malam khan alo lei khom vek to nia soinia tuna hian compensation manga ti ral na chance amuta nia soini alei tu hian alei sakate ming ho kha compensation claim nan na alamang zui zel thei hi thil mak tak ani bokani chu wang leng pui airport IAF kuta hlan tura ti hi Mizoram mangai wang ni lovin sarkarin en kol zo to lo wang po ni lovin sum du luat wang ang ta jok le ni Mizoram le mizote that na tur aya sum le pai da poi mo wang zo ka IAF kuta leng pui airport hi hlan ani chuan apoi leang hei hi kan du lo tak zetani Central Sarkar hian min du sak ma AI kuta kan da hi phalani chu wangin ni som panga thlathum sang ni som ni panga khan puamit sa Union Home Minister zom tak khan ai zolar lo a Mizoram NGO Coordination Committee roi tu te chuan an lo ngoni kha Airport Authority of India kuta leng pui airport da sakturin an dila Home Minister chuan AAI in lengpui airport en kol tur thu alo sit nge ni heti hian a soi nge a thlathum chungin ruang man na an pe felanga tharuk chungin airport ti changtlun na an thokang ti in Home Minister chuan NGO Coordination Committee roi tu te khalo khilani ma se ZPM sarkar hian a bo zui du si lova apoi takzet zetani adang le chuan som ni le pakwa thali sang ni som ni panga khan Airport Authority of India officials te chu Mizoram an lo kala lengpui airport ti changtlun dan tu te pon ron en thli thlai to ni tin hemizo hian chief minister le officials dang ten an muta a helam concern de ho kha ma se thungu mal tak an lo soi pui lo ni in kan khria ni an lo dong song thowa dong song da na thalo de woniang hei hi poi kan ti tak zetani dang le chuan ni sari thasari sang ni som ni panga khan pulal du omo honorable chief minister chuan puamit sa honorable Union Home Minister mule a puamit sa chuan lengpui airport AI puta hlan chung chang chu Union cabinet in nan ngai tu tur thu lo khilani chu po chon bo zui chuang lo kan tang kong thatak ai hong me ka chu ti chunga sarkar cha du mia lo hi chu thria thiam har kop mai RTI chana tanga kan hu dan chuan lengpui airport AI kuta hlan tura malak na mumal ala om lo ni in General Administration Department Civil Aviation Mizoram sarkar chuan
RTI chat da chu tiak chon min pe ni ram hangai na zia ani lo hle in kan thria chu wangin hetiang anga atha jok aya thalo jok du tlat na hi compensation wang le thil dang wang ani ti ka soi to tang khana thria ta ram hangai zia ni lovin ram phat san na thil ani jok ani ti kha kan soi do ni AIN kol na aya IF nuaya ZPM sarkarin du sak jok kan ei tlat mai apoi kan tiam emani tin hetiang ram ro mizoram ro lu a chetheyang bera an suwa sam tamai hi amak kan tia Congress party chuan pom zam hlei thei lo ni awang chu airport ku kan siam ania kan luta a thaber hi kan du pui zel ani IF ku ta lem pui airport hi da ani lo nan Congress party chu kan be zel do na AI ku ta da ani thei dan kan nor zel don mi pui te thom na kan deal tak mewani tikha in ma kan soi du ani e kalo me